Pohodi Dušana Silnog. Kad je Dušan Silni stupio na presto, Srbija više nije bila samo zemlja, postala je sila. Njegova ambicija bila je jasna, proširiti granice, objediniti Balkan i stvoriti carstvo koje će trajati vekovima. Godine 1330. Dušan preuzima vlast. Njegovi pohodi počinju odmah, najprije protiv Bugarske, siloviti upadi, brze pobjede, zatim na jug, prema Makedoniji. Grad za gradom, tvrđava za tvrđavom, padaju pred srpskom vojskom. Ubrzo Dušan zauzima Skoplje, koje postaje njegova prestonica. Ali tu se nije zaustavio. Bitke za Prilep, Bitolj, Ohrid i Kostur samo su učvrstile njegovu moć. Dok se Vizantijsko carstvo raspadalo u unutrašnjim borbama, Dušan koristi priliku. Godine 1345. proglašava se carem Srba i Grka. Kruniše se u Skoplju i stvara Srpsko carstvo, najveće u našoj istoriji. Njegovi pohodi nastavili su se sve do Peloponeza. Tesalija, Epir, Egejska obala. Sve pod njegovim žezlom. Ali Dušan je znao, snaga nije samo u maču. Pisao je zakone, gradio crkve i manastire. Pod njegovom vlašću Srbija je bila svetionik moći, kulture i pravde. Kada je umro 1355. godine, njegovo carstvo bilo je najveće koje su Srbi ikada stvorili. Ali zajedno s njim počela je da bledi i slava.